whaatala whātu tala fō i le nei fo i aso whareile mā lole soi fō manuia o si mai le whaafonga o tala o le tai au. E ui e le ofina ngalo le tamaita i pāle mia e whailoa se aso mau tutu e ta tala i le whewa i sa o loto i le vāo ni usila ma au se tālia, pau le tū wā tāta mai o le māsina fōu. A whai ai le to iei nisi cases whaamoni e to le community, a to ma le whai o nisi tapu mai le whai unga o le nei māsina a nga i atu ia aperila o le a whaataunu ina loa. O le asonga fua le vai aso fōu o le o fua e fōla si ai le reporti atoa i lumo le kāpeneta, ma o sauno ai le palemia Jacinda Ardern o le mana onga lava ia whaia ma le saonga le mū. O le malaiva alele au kilani, le malaiva alele au tū o le a whaonga ina pēa mō whewa inga whaavao mā lō. Ma e ui o lo mo o mia le malaiva alele se taimi ta penai, e le o whaatusa lia lea i le tōluanga i le whāwa i aso lea e mo o mia e kamu paniva alele, e to e whetu una iaiva alele matangata ngā lulue. I whaamaumaunga e na o le toatasi le pāsese taunu mai au se tālia i le nei tausanga na whaamaunia a o whaanofo e sewa māwel COVID, ma o lo whinau mai tangata so e su e o lo māwel lalo le tūlanga la matia o tangata pe a tatala le whewa i sa o loto. E le o mawhaio na whaamaonia i le taimi nei le tele o potu a wanoa i no fuanga o whaanofo e se ai lātou mai whafo, pe a whai ai tatala le saolotonga i pāsese au se tālia taunu mai. Tolus fulma le lua no fuanga lo whaonga ina le taimi nei e whaanofo e se ai tangata mai whafo, ma e o atu i le whaasa furu pasene o potu o lo whaonga ina e tangata taunu mai au se tālia. Sauno ele Minister Covid Chris Hipkins, e moni o le a wanoa nisi o potu mo i lātou o lo sa ili a wanoa mai whafo. Peitai, e le o fesuia inga o mawhai o na whaamautu i le taimi nei, ma e le whaapea o potu umafoi o le a wanoa. O le aso lulo le vai aso nei na sauno ele Minister le vai ngofe malanga inga Chris whaafoi, e ono a wanoa i le o atu le whaasa fulu pasene o a wanoa i no fuanga o whaanofo e se ai lātou mai whafo, pe a tatala le afu sa o loto ma au sa tālia. I le taimi nei, o lea ua matua i whaatumulia le telo no fuanga o whaanofo e sei pāse se taunu mai e o le māsino i ulai. A o tala no ai lai lea sa o lotonga, ua lapata i le malo, a whai ai iai ni fesuia inga whaavavave, e te ono o ai se tūlanga o whaafainga tau na e toi fo i mai i New Zealand ma e poloka i Ausitalia, a wana i whaamoe se fesoasoani al malo. O saunuanga manino nei al Minister Covid Chris Hipkins, a o tala no ai le kāpeneta i le whai o lea sa o lotonga. O le whaamanatu o le ministaia i lātou le awheoa i le vau atunu e lua, o lo o maualunga le tūlanga la matia i le tū o fesuia inga whaavavave, ma e mo o mia i le nofo tāpena o le tangata whe malangai. E se mai ai le malo, o lo o te ena fo e kamupani i ni siwa, le mawhaiona fesoasoani ia i lātou e ono a fia ma poloka i au se tālia, pe a whai ai toi tau fia whaafua se i au se tālia le neisa o lo tonga, i taimi e toi mawai cases whaamaonia ma whaia tapu mo le puipuinga. Tala le teo New Zealand whailoa Victoria Courtney o le Flight Centre, paupa anga lo o mawhaiona fesoasoani i le kamupani in siwa o i lātou e māwele COVID, a o le isi vaenga uma e le ai. O lea le ai, e au fia i le toi tau fia whaafua se i le sa o le tonga wa tala noa ina, a to ai ma le fo i mai toi totongi le no fuanga i whaanofo i se ai. E silia ma le valu sa fulo Kiwi Saver Providers po i lātou lo o whaaputu i ai Kiwi Saver, o lo o inivesi kamupani o lo o ngao sia ma whaatotonga ina a upenga niukilia. O suenga le Mindful Money, ma o saunoa le pulesili a Barry Coates e tusa matala ale News Hub, e silia ma le 5.2 miliona tupe inivesi walu i nei kamupani, na whaamawina le whaiunga o se te mo le tausanga te aluai. O ni malienga lo o whaia au noa ma le mala malama i ai o tangata lautele, ma o saunoa le pulesili, e ta tawana sila fia e tangata nei malienga. Ua sa wai ma le whautuanga Barry, e ta tau i tangata umona sa ili po o whiolo inivesi i ai a lātou tupe teu e ala le Kiwi Saver, ma a whai ai mauti noa, wa ta tau loa na whesilingia le mafuanga. O lo o sa wai fo i lea suenga, e tusa ma le toa whā o le toa limo tangata, e leo mana na o inivesi a lātou tupe ni whainga whaapaanga o lo o langolango i nai, le ngao sia o au penga, ta alonga whai tupe, po o nisi lava whainga whaapaanga o lo o a whai nai ia ta tau wa tangata soifua. Tala muli muli tae ao, o lea ua whaatala noa le whaamanga lo uma o sala, o lo onofo ai tala fuaipa anga i whaletusi i to tonu au kilani. O le mana onga lea ua fola sia mai, a o whaatala noa le pākeki whaolaola le Auckland Council, e whaamangalo le silia ma le 2 miliona tā la.
I whaamaumaunga, e o atu le tolus lima afe I lātou I le tausanga, ua le o toe o e wha o ngā whaletusi, ona o whaasalanga tupe I lunga atu le taisfulu tā la, ma o le toa tele lava o tangata o Aukilani I sauti. O se ala ngā tupe o loo sau pe I lalo tupe maua mai ai le council, e pe ona moli mawina I le tausanga wha le tupe lua fesfulu valu lua fesfulu iwa, ma wai le tasi tesi ma le lua miliona, ai o mai le tausanga tā luai, pa u mai le valu se lau fitu sefulu wono a fe tā la. O se fuafuanga o loo langolango ina inisio councillors, tu sama report le One News, ma ua whaia ma le naunau ta inga o le ato e tō sina tu aitangata lau tele, e wha o ngā au nanga o foina mai a whaletusi. E tāpunia le avanoa o tu ina mai mō tangata lau tele, e wha ale fina ngā loa I le nei mata upu, I le tā o le sefulu lua I le awauli o le asonga fua o le vai aso a sau. Tala nao le nei tae au, manuia tele le nei aso.